Lalu pi bekala ta direct showroom sepo. Pai di miat ni apa? Apa? Leh. Ai pere. Halo, lo kejar kum no pilong. Te perlu ngabu dah kene ka jain kamsha. Sit singi palat sini ada, mentah. Te mentah ni nyale cakabi caka. Siap pempor. Te ngan ni pi mentah apa kene video. Mendangan lek iya gitu gi agor pijokan mau mensuanga dengan jopen iya pi apa ke video. Mendangan iya ki i lalong nem i lami nem isla jongke mentangan lech temo sebab pej kene ke video hado bakut kena mapiru pinyo iya ka ya gini agor dengan tung mensua dengan agor uba rem dortam mo tepun ki kelinga kisna yu jone udeng kisna bunjak jone udeng kisna sen perfume pej kene kepung dok kha kanu kahe phamo jalabar ha ini ikhar iwantu ideng sklau wantu ideng sklau bantang te oi jangan beni pi nga ni tu ipi wat ini kene kelok jong nga perlok lakam slim hingga ko abang ipi tangwa aklim yo por ei man hong ipi ekta te kene kelok jong nga te siapa oi introduce kerteng pi no kap ka kerteng jong nga di kong Anissa sa spot selcar te ngalakam slim hingga wan syong ane senong naga thol Nah, tang keren ru. Toh melele. Kimnang re. Keren keren khasi rong kumanga hi. Namar sane po asam perlok maximum kibru 90%. Kimnang man keren keren khasi dakaba kham clear. Te nice offer ya kata. Mah ya ngan ya lam ipimta. Jaka kabanga tung agor te perlok yo i ka jinglong jingman kilinti umno kakti te kene ka jingking kabala shina da kiting kena bangini yo yet na pedeng kene ka yang neru dan sekowe ke jengkeng ke badan jar kap dimiat na kap kanyara kanyara lalu pi bekala ta direct showroom sepo pai dimiat na apa jengkeng ke badan jar pa paperlock finally ngilapoi akan jaka kamatungi kini ki agor tapi i kita istai baru dengan beni pi den mo nginya keren shwa spang kalau jonga first time nga reduce i apa ke video jonga tapi i ngala lo kita jonga kini ke t-shirt nomor sheet pelat snack jing sheet de la pelat kumno oi pe pio i kesni kumno mo te ya pe utai ukhar nong ap mesi Pio i tay ukhar nong ap mesi kena aju kan mau kepor mesyua mengarung aju lek kum gitu kikam ap mesi kal eru kadon hir teh ya te piju kan mau i mesyua vlog aktu ke video penga ongi pika pikan mau em toh ya kelet kata toh kemenangkong ngaku aman introduce ke log jonga channel jonga first time
Piko aneh mentip ya kertingnya ini kami yang penara pisau tu perlu ngatera pisau tu keting penaruh tu yang kena kenal kelam lah kamu nusinya apa bahasa ini apa armiar sa tempau po sini ay betul pangsurah tel Slemi la kham slemi purang ko am hapo video tang bang klemi opor te finally ngal pen te pelong dum tas ni pen hapo video jong ngamo dekat bat nga te pio te gi jika bero ngan lek pom ki klam ta de ne ga wai jong gi jika ki banga thoi tu agor ngan pelai tu agor nang klau gi ba ma di klau gi jermai yang jermai kasih ngamti onggung no cermai te nagi berlok piani ke beneng ru penuhitenat ke kolor jangka mah te kini kita beli kawan syong ha di jong ilok jong kita tu delesan poi chong tablet ha keti kami deminya gitu bang prinsang pangayong Remba nang pemobal ra kalau nggak chong ada untuk ya berubah kamu orang first time akab gue nang chong stela kab gue poi dem bes dem ngakam ni bak pano anggi ang padarenga tablet bu poi dem pha klem pet de kwa de ro pet mo vis padang poi gi bamiat pha kubar poi pha ya kubar le bamiat ni poi nga tes ya de biang kata lang yang baik kata kubar ang poi biang anggi madam tablet ame to ang good luck yang good luck te perlok lendu mentar sengi video ya kalau jonga pokok video jonga mo ten dum mentar sengi tenten ngaru kan sna video ngah kena channel te ngakwa ke support jong please yang subscribe kena channel kenang dengan yo kejin Christian nabi share lembar ke perlok jong mo te kuno pria pri mah ki agor kila long na em perlok jangan beni pimo kislah pej tami kislah pioi ini kislah jong ne udeng agor kia arlai benai mensua matung ya une udeng dan mentau ulami islah pioi ne udeng agor mo kena de ke result pioi de ke basya ne apa ni pimo nai kuslai de pej kena no do ya agor udeng berem dor tam tekum ne gin perlok pioi ngapen ku je gini tenrayung ngapam ya gini ki klau pioi kumne na pelai yo na gini ki klau kenang ba unu yo he kam kolai mo pioi hang ne neru lam islah pe ngala dep ku gini ki tenrayung tekum ne ki habat ku barok gini pioi tamun ki bedon syapok klau te ngahat ku je gitu ki klau dementa dan neru dang don showe ne ngala dep ku yo pioi kuning dong kan ni katu kiba layak ru ki don hi te kumne ken yo ibaro kita ngala dep thung orang udeng ka jing minut ladengi kransi ya ka basisha te ka jing minut ndon du kata-kata ka jing minut kaban kong piaban pam ki klau shoban thungi apun khoj ki chika te haden baladep thung pio i kumne ken haden baladep he gitu ki klau ge pi paman shwa ta haban khud biang ya kin rayung uknang bun like na gitu ki klau knang bun yo he kham klai te kumne ken mo perlok ya te perlok pio i kne ki phang jamta singal ladep kita ki berdangsa dengan pengkuit hakawi bat kesini te kapor la dewan lek pai no shing oh te perlok lek pai no shing kapor la janmet sau ji
te minta baru sisngi nga trihantai nga kut ya ki tentrai gitu ki agor iya pokoknya ke video nga pikir ke te kalau jonga norsitin kasih apa yang apa pek masiru ya kan baling teuy ka deh ya apa le ai pere kemot deh tor ro kujut te perlok te pio i kum hai ke klau sine pe klau lebur faten Burmaste. Nambang luwak ko yung deke. por kala dap sau bejen me tang ba kasngi pio i kum no kajing shit sini deh over perlok chane kapor kala dap sau bejen me tang ba kasngi longkum ba kapor kan ar bejene shibji dayo itene por ye po kli super chit pam tu deh le or perlok po yo le perlok la jan poi ying ngan bakut no ya kena ka video kan menta syu hang nema ngin saya kan dua ka wipat ka vlog ada kaba kab interesting mah ya ini sekan dua ka wipat ka video tes jumpa lagi wan teman channel subscribe like kena ka video jumpa share lambat ki perlok nyopi kulis shibun man pe kena video